Lijep pozdrav svima. Evo, danas smo nekoliko puta se pozivali na razne statistike. Jedna od osnovnih statistika kaže da je puno veća vjerojatnost da će jedan IT projekat završiti neuspješno nego uspješno. Mi se u Kombisu trudimo nekako tu statistiku preokrenuti u svoju korist. I evo, stvarno mi je izuzetna čast i zadovoljstvo danas po prvi put prezentirati nakon uspješno završenog projekta implementacije Oracle Hyperion rješenja za planiranje u tvrtki Pevec, kako smo to odradili u Pevecu, kako smo započeli, kako je tijekao projekt, kako je u konačnici završio, ali nekako da ne bi ja to prepričavala sa strane Kombisa, sa mnom je moj kolega Tomislav Podhraški koji je vodio projekt sa strane korisnika, sa strane Peveca. Inače, Tomislav je direktor informatike u Pevecu i u Pevecu je već, Tomislav, koliko već? 4 godine. Skoro 4, da. Od 4 godine. Ljeta 2011. I evo, hvala Bogu, od kad je Tomislav u Pevecu, već je nekoliko uspješno završenih informatičkih rješenja u tvrtki Pevec provedeno, od uspješnog implementiranog ERP-a, dokument management sustava i evo, prvi put implementirano jedno rješenje od strane Kombisa. To je rješenje za planiranje. Ja ću vrlo kratko samo na početku proći kroz ovu agendu. Tomislav će reći kako je to prije se radilo, neki stari Excel način koji je u biti rezultira samim time da se uđe u projekt, kako je projekt tekao, kakva je bila komunikacija na projektu, koji su bili neki ciljevi, u konačnici rezultati projekta i na kraju nekakvi koji smo mi prepoznali koji su razlozi tako uspješno završenog projekta. I naravno ako bude pitanja, evo, pošto sam sjedila tu u prvom redu, nisam vidjela tu još su neke kolege iz Peveca, tako da ih pozdravljam. I nakon naše prezentacije je neka kratka pauza, pa možete pitanja ili nakon prezentacije ili za vrijeme pauze, nas dvoje ili nekog od kolega iz Peveca, slobodno svi su na raspolaganju. Može. Pevec je prvi hrvatski trgovački lanac neprehrambene robe. Vjerojatno svi znaju za Pevec. Kad dođemo i van granica Hrvatske, kad spomenemo Pevec, koji je prije i radio van granica Hrvatske, trenutno je samo u Hrvatskoj i pokriva negdje oko 90-95% teritorija Hrvatske sa svojim trgovačkim lancima. Ima ih trenutno 16. Kad smo počeli sa implementacijom bilo je 14. I evo u planu do kraja ove godine su još 2 centra, znači ukupno 18 trgovačkih centara u Hrvatskoj. Preko 1100 zaposlenih, prihodi gotovo 1 milijardu kuna, u 2015. čak i preko 1,1 milijarda kuna, ako dobro baratam sa tim nulama, prevelike su mi to brojke. Ono što svi znamo i svi poznajemo Pevec kao jednu priču, jedan stečajni postupak koji se odvijao prije 2,5 godine, koji je hvala Bogu uspješno završen tad prije već 2,5 godine i danas je Pevec dioničko društvo koje je u vlasništvu preko 700 dioničara, što većih, što manjih. I je li to još nešto bitnije od Pevecu? Pa, ako se sjetimo, ćemo se nadovezati. Može. Ono što je recimo još interesantno, to točka u prezentaciji je da je Pevec u odnosu na 2013. godinu ostvario rast od 20% u prihodima i taj rast, znači već znamenkasti, kontinuirano planiraju nastaviti i u narednih nekoliko godina. Nadamo se da će u tome i uspjeti. Evo, neka Tomislav sad se nadoveže, neka on nastavi priču. Mislim da će biti jako interesantno čuti sa strane korisnika kako je izgledala ta priča, odnosno uspješna implementacija u Pevecu. Evo, Tomislav. Hvala Ivana. Dobar dan svima. Još jednom. Znači evo da se probam nadovezati na Ivonu. U principu, evo mi smo svi zahvalni i drago nam je da možemo danas ovdje predstaviti ovaj projekt. Smatramo ga vrlo uspješnim i nadam se da ćemo ga uspjeti na taj način prenijeti i vama. Ovi poslovni rezultati koje je Ivona sad ukratko prenijela o Pevecu zapravo u sklopu sa ovim projektom i mnogim drugima koje smo proveli u zadnjih nekoliko godina zapravo govore i trebali bi govoriti o tome da se ti poslovni rezultati nama ne dešavaju baš skroz slučajno, odnosno da mislimo da ipak znamo što radimo i kako to radimo i zašto. Jel? Ok, znači početak projekta je bio negdje prošlog ljeta, 7. mjesec. U tom trenutku smo dakle imali 14 prodajnih centara. Planirali smo, znači opseg poslovnog planiranja obuhvaćao dakle sve prodajne centre i sve druge poslovne jedinice unutar tvrtke, znači to su svi
sektori i službe centralne podrške. Sve skupa, znači, govorimo o nekakvih 30 do 35 planera, znači sudionika, aktivnih sudionika u procesu poslovnog planiranja na razini tvrtke u tom trenutku početka projekta. Alat s kojim smo mi do sada, znači do uvođenja Hyperiona radili, poslovno planiranje je bio Excel. Excel je inače fantastičan alat, ali ne može se iz njega zapravo napraviti bazu podataka i čim govorimo, znači, o 30 plus korisnika, o planiranju, znači, prihoda, troška prodane robe i svih drugih troškova, znači, praktički do razine grupe konta, za sve poslovne jedinice koje sam naveo, znači radi se o jednoj ogromnoj masi podataka koje je užasno teško prikupljati, konsolidirati i kontrolirati u Excelu. Dakle, to je bila naša situacija do tada i to je ujedno bio i glavni nekakav razlog pokretanja projekta, znači uvođenja informatičke poslovnom planiranju. Ukratko, znači, zapravo smo trošili sve ovo što sam naveo, znači mi smo uspješno i tada planirali, ali to je zapravo značilo trošenje jako puno ljudskih resursa, odnosno vremena, odnosno zapravo prevedeno novaca, jel, operativno, dakle, je minimalno 4 kontrolera, znači djelatnika službe kontrolinga, vrlo intenzivno, puno radno vrijeme kroz cijeli intenzivni period godišnjeg planiranja, dakle, nekakav rujan i listopad, pa čak ponekad i studeni, full time, znači, radilo na tom procesu, pa onda još tijekom godine nešto manjim intenzitetom na konstantnoj, znači, usporedbi realizacije sa planovima, na nekakvim prognozama ili forecastima, pa onda isto tako je zapravo i ovi ostali sudionici, odnosno planeri su u biti trošili nekakvo radno vrijeme na nekakve, ajmo reći, ručne operacije kopiranja podataka umjesto da se zapravo bave malo višom razinom, znači nekakvom analizom podataka koje imaju. Jel? Dakle, ovi izazovi, kako se to danas popularno naziva, probleme, su u biti bili nekakav glavni uzrok pokretanja procesa. Znači, jedan od ciljeva ovog projekta je zapravo bio upravo taj da maksimalno automatiziramo proces planiranja koliko možemo, znači da ovaj mehanički dio od preuzimanja ostvarenja iz ERP sustava do nekakvih kopiranja verzija, do nekakvih linkanja tih podataka, generiranja izvještaja i tako dalje, da se to dešava samo od sebe, automatski unutar softvera, a ne da to rade u principu ljudi. Jel? Osim toga smo htjeli dotaknuti i aspekt sigurnosti, dakle, svi znamo sigurnost znači i povjerljivost, i integritet i dostupnost podataka. Dakle, u ovom kontekstu prije svega htjeli smo bolje kontrolirati, znači, koja razina unutar organizacije je zadužena za koji dio procesa i isto tako i želimo znati u svakom trenutku tko je nešto od podataka izmijenio, da li je, zašto je izmijenio i tako dalje. Dakle, sve to skupa možemo podvući crtu i reći da zapravo smo htjeli sveukupno povećati kvalitetu onog što dobijemo, a to su na kraju krajeva nekakvi izvještaji koji idu prema upravi i nadzornom odboru. Ne samo kvalitetu, nego i pravovremenost, jer često je upravo zbog ove silne količine ručnog rada u biti taj proces znao potrajati. Inače, mi redovito izvješćujemo upravu na mjesečnoj bazi o ostvarenim rezultatima i nadzorni odbor, ja mislim, isto tu negdje. Znači, to je relativno često, jel? Na kraju krajeva još bih istaknuo jedan moment, s obzirom na sve ove dosta značajne stvarno poslovne rezultate koje je Ivona spomenula i trendove koje ostvarujemo, mislim da nije na odmet reći i to da smo uvođenjem jednog ovako ozbiljnog alata na korporativnoj razini htjeli zapravo i dati malo veću težinu i snagu samom procesu planiranja, jer ako je to u Excelu uvijek možete pretpostaviti da može biti nekih korisnika koji takav nekakav proces smatraju malo manje bitnim i ozbiljnim. Ja? Ok, to su bili ciljevi. Ajmo sad malo o samom pristupu, znači kako smo mi uopće došli do Kombisa i do Oracle Hyperiona. Znači, krenuli smo u biti sa nekakvim kriterijima što želimo postići sa tim rješenjem. Njih smo grupirali u nekakve 3 skupine, znači funkcionalna, tehnička i komercijalna.
gdje smo znači unutar svake skupine naveli par znači kriterija koji su nama najbitniji za izbor. Dakle, želeći time izbjeći da se dovedemo u situaciju da nekakav cilj projekta definiramo prema ponuđenim alternativama. Htjeli smo zapravo prvo definirati što nam je zapravo cilj i koji su kriteriji, a onda pogledati što nam se na tržištu nudi. Jel? To je inače nekakav ispravan put. Funkcionalna dimenzija je ujedno i najbitnija. Dakle, prvo i najbitnije se uvijek pita poslovne korisnike. U našem slučaju to prije svega controlling, a odmah uz controlling je tu i služba podrške komercijali koja se zapravo zadužena za planiranje prihoda. Dakle, oni su bili najbitniji da kažu s kojim alatom bi htjeli raditi, odnosno što im je bitno da se adresira, koja potreba da se adresira tim alatom. S tehničke strane smo gledali zapravo platformu, gledali smo i mogućnost integracije sa našim ERP-om, tako da tu ne trošimo dodatno vrijeme i resurse, jel? I na kraju komercijalna dimenzija gdje smo gledali i cijenu implementacije i cijenu licencije, ali isto tako ne manje važno i reference samog rješenja kao i reference samog partnera. Znači tu se gleda i rješenje i partner, nije nužno 1/1. Jel? Promatrali smo u biti 3 rješenja koja po danas često spominjanom Gartneru i jesu u nekakvom vrhu. Ne još, ali ajde, dobro. To su ova 3, znači otprilike nekak su kronološki tim redom smo ih i zapravo i gledali, to slučajno je tak ispalo ili možda ne. Znači od SAP-a je to BPC, znači Business Planning and Consolidation, to je IBM-ov Cognos i to je na kraju Oracle Hyperion. Prvo smo gledali smo znači sva 3 rješenja kroz prizmu ovih tu kriterija. U principu je Hyperion zapravo bio zaista najjači po pitanju svih tih dimenzija. Po pitanju cijene samih licenci, znači Hyperion nije najjeftiniji na tržištu, to nije tajna, ali nije ta razlika bila dovoljno značajna, odnosno još uvijek smo vidjeli da benefiti u funkcionalnom dijelu nam daju više nego što je samo rješenje skuplje i to se na kraju već sada vidi kroz praksu, zaista smo vrlo zadovoljni. Jel? Što se tiče samog Kombisa i odabira njih kao partnera, mislim da u principu svi vi ovdje zapravo manje više poznajete Kombis i na neki način surađujete, tako da ne moram puno o tome. Istaknuo bih ovdje čisto opet redoslijed kako je stvar išla. Znači mi smo inače u dugogodišnjem kontaktu sa HT-om koji je sada, kao što znate, vlasnik Kombisa i stalno razgovaramo o našim potrebama i mogućnostima gdje nam se može pomoći, pa je tako i u tom trenutku, jel, kad smo krenuli razgovarati, evo tu je i Anita, znači baš o tome da nam treba alat za poslovno planiranje, onda smo došli do toga pa imamo mi nešto na tom planu i na kraju je to nešto zapravo ispalo pobjedničko. Ja bih volio ovdje reći još jednu stvar, stvarno mislim da ovo bi trebalo najviše reći. Dakle, Kombis, iako svi znamo za njega, mi nismo do sada, do ovog projekta radili niti jedan projekt sa Kombisom, dakle ovo je naša prva poslovna suradnja i moram reći da smo stvarno zadovoljni kako i mi na, ajmo reći, tehničkoj strani, tako i poslovna strana i ja sam skoro siguran da ovo, iako je prvi, da nije zadnji projekt koji ćemo raditi s Kombisom, dapače već imamo nešto u pripremi s jednom drugom ekipom, nije nažalost Ivona opet, ali ista je kuća. Dakle, jedan vrlo stvarno ozbiljan i profesionalan pristup i nema se tu šta reći, mislim da je to važnije od svih ovih, makar su bitni i certifikati i tako dalje, ali eto, ja sam htio reći, istaknuti ovaj dio. Ok, ajmo sad malo napokon na projekt. Znači, krenuli smo 14.7. u jeku sezone ljetnih praznika i tako dalje. Ipak smo uspjeli se svi zajedno skoncentrirati i ugurati još jednu rundu tih inicijalnih radionica već u tu prvu fazu i stvarno maksimalno iskoristiti vrijeme ispred sebe. Projekt je po planu, znači po ugovoru bio zadan da će završiti 31.1. i u principu je završio točno ono na minutu, dan prije, sorry. Dakle, to je
kalendarski gledano to je nešto više od 6 mjeseci, ali zapravo realno to je bila i ljetna stanka i zimska koje smo si mogli priuštiti da ih iskoristimo, što znači da je u teoriji, odnosno u praksi zapravo projekt efektivno trajao nekakvih 5 mjeseci. I ukoliko bi postojala nekakva potreba nekog od vas da traje kraće, vjerujem da i može, znači ovisno o tome koliko vi možete. Dakle, Kombis je uspješno pratio taj tempo, u nekim trenucima smo čak mi možda malo štopali, zato jer jednostavno fizički zbog svih drugih obaveza koje smo imali u tom trenu nismo stizali. Dakle, čisto da se kaže da se može taj projekt uvesti kroz nekakvih 5 mjeseci, da je to realno. Jel? Implementacija je išla, ovaj poznati Stairway to Heaven, išla u nekakvih 5, ja ću to odmah sve, u nekakvih 5 faza koje su tipične faze vođenja projekta. Otprilike svaka trajala nekakvih cirka mjesec dana. Ističem definitivno ovu prvu, znači analiza poslovnih potreba. Stvarno je bilo težište na njoj i stvarno mislim da je to dobar put i dobar pristup i da ukoliko se tu potroši dovoljno vremena i truda, da onda ove kasnije faze idu puno glađe i to je zaista bilo tako. Dakle, te radionice su rezultirale jednom vrlo detaljnom i preciznom funkcionalnom specifikacijom koja je, znači, dokazi da je bila dovoljno detaljna i precizna su činjenice da kao prvo referirali smo se na nju u kasnijim fazama projekta, dakle zaista smo išli i mi kao članovi užeg tima provjeravati da li smo, kako smo se dogovorili da ćemo nešto odraditi, a drugo, nije se naknadno mijenjala, što znači da smo na vrijeme potrošili dovoljno vremena i truda da ju napišemo kako treba. I dakle nije bila čisto slovo na papiru, nego zaista smo po njoj kasnije radili. Jel? Instalacija i konfiguracija infrastrukture, čisto eto da se kaže da su tu timovi, znači, se odmah povezali, da je ta faza išla vrlo glatko i da nije bilo nikakvih problema na relaciji u smislu performansi, dakle niti u jednom trenutku od početka korištenja rješenja, što je znači već sad zadnjih recimo dva mjeseca, jel? Nismo imali nikakvih osjećaja da nešto s infrastrukturom nije ok, odnosno da se fulalo, ne znam, premalo rama, premalo procesora, joj mreža vam je spora ili tak nešto. Znači, onako kako je Kombis rekao, takvu smo infrastrukturu priredili i ta je infrastruktura doista i odgovarala stvarnim potrebama. Mislim da to stvarno veliki plus, jer zna se desiti, moram to nažalost reći iz vlastitog iskustva, da to nije uvijek baš tako. Jel? Ok, ove predzadnje dvije faze, znači izgradnju i testiranje, smo u jednom trenutku skužili da ćemo ih zapravo spojiti i da ćemo u paraleli raditi kako se jedan modul razvije, tako ga odmah testiramo i odmah se dorađuje. To se isto pokazalo kao jako dobar pristup, a to čisto iznosim kao nekakvu pouku koja eto možda može biti korisna i vama. I na kraju išla obuka koja je bila stvarno jako kvalitetna, jako detaljna, svi su pohvatali odmah i ona nije značila samo obuku, nego je značila i produciranje vrlo detaljnih i kvalitetnih uputa koje su znači prilagođene svakom. Mi de facto imamo, ne znam, nekakvih sad u ovom trenutku 40 korisnika sustava, a imamo skoro toliko i različitih vrsta radnih mjesta, jer svako radno mjesto znači planiranje, to je tako u tim kockama, ne? Znači različit pristup različitom setu podataka. Ne? Tako da u biti sve upute su prilagođene svim tim skupinama korisnika, naljepljene su unutar samog workspace-a, unutar aplikacije, znači lako dostupne, vrlo detaljne sa screenshotovima za svaki korak i tako dalje, tako da to je isto školski dobro odrađeno. Ne znam, Ivona, ja sve govorim... Dobro. Ok, došli smo tu do tog nekog Excel heavena, to je ovako jedan pojam, ali ja bi možda iskoristio ovdje istaknuti jedan veliki plus ovog alata koji, eto, nisi ga uvijek ni svjestan na početku. Znači, zašto Excel? Znači, Hyperion je doista najsličniji Excelu što neki alat može biti, a da nije Excel. Ne znam kako da to uopće kažem bez da se demonstrira. Dakle, on ima
i izgled tih formi vrlo sličan, dakle zato je vrlo intuitivan i odmah se pohvata za krajnje korisnike, ali doista i ima full integraciju sa ne samo Excelom nego svim Office alatima, to se zove Smart View i to je vrlo, vrlo moćna stvar koju po meni sam Kombis čak ne ističe uvijek dovoljno, a stvarno je jaka stvar jer zapravo kroz taj Smart View vi iz svojeg Excela lokalno možete doista pristupiti kocki, odnosno svim dimenzijama u kocki unutar kojih planirate i pratite ostvarenja i možete sami sebi slagati zapravo ad hoc nekakve izvještaje, drilati u svim tim dimenzijama, ići gore, dole, lijevo, desno, što je stvarno nešto što ja do sad nisam na toj razini vidio, tako da evo, za one pogotovo koji vole Excel se ovo može smatrati jednom vrstom raja, jel? Ok, ne znam, mislim da se ne ponavljam, ovo smo manje više već sve rekli. Ajmo se mi prebaciti na nekakve ključne razloge zašto mislimo da je projekt uspio. Evo, prije toga samo kratko o rezultatima. Dakle, mi dalje zapravo planiramo sve one aspekte poslovnih, odnosno financijskih izvještaja koje smo planirali i prije, ali na, rekao bih, bitno više razini kvalitete i sa manjim, znači, utroškom resursa na te nekakve ručne operacije, prebacivanja, povezivanja podataka, kontrole, da li su to dobri podaci i tako dalje, a više na samu analizu. Produbili smo, odnosno proširili smo djelomično i proces planiranja, tu smo iskoristili zapravo priliku, pa smo i na ERP strani malo produbili cijelu priču, znači naš prodajni asortiman inače generalno se sastoji od 7 prodajnih programa, ne, koji su ono tipa, ne znam, vrt, dom, audio, video, informatika i tak dalje, jel, čisto da oslikam i ono što smo kroz ovaj projekt postigli, mislim da je vrlo bitno za naglasiti, je mogućnost da sada pratimo na nekakvoj bazičnoj, znači do razine recimo EBITDA, znači na toj razini, znači da pratimo račun dobiti i gubitka svakog od tih programa za svaki prodajni centar. To je jako bitno jer se kroz to može zapravo vidjeti stvarna profitabilnost nekog programa na lokalnom tržištu i može se poduzimati odgovarajuće akcije, ne, ako vidiš da ti, ne znam, vrt ne ide dobro, ne znam, u Zadru, na primjer, onda pojačaš nešto drugo, prate se i ti pokazatelji, znači po kvadratu, po zaposlenom i tak dalje, što smo sve ubacili unutra, što nismo imali do sad na toj razini. Dakle, tu smo definitivno otišli jedan korak dalje, što je bilo izazovno i zahtjevno tijekom projekta, jer u biti paralelno smo i gradili sustav koji bi trebao automatizirati naš postojeći proces, a sam proces smo paralelno s tim mijenjali u jednom tom bitnom aspektu jedne nove dimenzije. Jel? No dobro, to je uglavnom što se tiče rezultata. Ajmo sad reći onda zašto mi mislimo da je projekt uspio. Dva su bitna momenta. Znači, jedan bitan moment je definitivno pravovremeno i adekvatno odgovaranje na rizike koje smo vidjeli, a kojih je definitivno bilo i kojih uvijek ima. Tu ističem zapravo vrlo dobro vođenje sa Ivonine strane, odnosno Kombisovog tima, u smislu da smo, znači, redovno otprilike pred kraj svake faze projekta imali steering, znači najuži članovi tima plus sponzori, znači uprave, bi se našli, stvarno bi popričali otvoreno da li postoje neke situacije koje bi trebalo adresirati, da nam ne bi, znači, kasnije ciljevi, odnosno vremenski tijek bio ugrožen. I rizici na koje jesmo nailazili su otprilike ova tu 3, pogotovo je nezgodan ovaj prvi, znači što ako se netko kasnije u tijeku implementacije kad skuži kako to stvarno radi, sjeti da bi to, ajmo mi to rađe ovako, a ne onako kako smo se dogovorili u specifikaciji. Nekoliko momenata je tu bitno istaknuti. Prvo, Kombis je pripremio demo sustav za nas i mi smo, znači, već na prvoj radionici sa korisnicima koja je održana doista 14. srpnja na prvi dan projekta. Već taj dan smo imali nešto za pokazati njima, čak smo i napunili s nekakvim ugrubo podacima da to bude što opipljivije. Znači, tu im već u startu daš, evo, to će tako izgledat.
jel ti to ok ili nije, ne? Ajmo odmah razgovarati o konkretnom. Znači, definitivno s te strane. I drugo, snažan angažman uprave, odnosno sponzora projekta na ključnim tim radionicama kad smo pisali specifikaciju, gdje se i dalo težinu projektu, ali i dalo konkretne inpute, znači ok, želimo da to bude tako. Znači, nije se puno puštalo sad da svako šara po svom, jel? Ovo drugo isto vrlo realna situacija, znači ključni korisnici imaju i drugog posla pa ne stižu dovoljno. Međutim, tu smo se mi prvenstveno interno u Pevecu jako dobro posložili. Prvenstveno tu ističem kolegice iz kontrolinga koji su stvarno kao glavni ključni korisnik jako dale sebe u taj projekt i nije se ni u jednom trenu osjetilo. Znači da sad imamo sad izvještaj mjesečni pa ne stignemo pogledati specifikaciju. Nije se nikad, znači uvijek se kad je rečeno da se mora dati komentare, taj dan je zaista bilo uvijek, ne. Ok, ovaj zadnji, da nešto nije prihvaćeno, pa evo i na to smo isto slično kao i ovo prvo. Zapravo uprava je bila vrlo snažno i davala cijelo vrijeme podršku. Fizički je s nama sjedila na ključnim radionicama i nije se dopuštalo da dođe do toga. Znači, kao prvo odgovorili smo na te rizike, adekvatno i na vrijeme, a kao drugo, znači, kroz ovih par još momenata smo također dali, znači, snažna podrška, kao što sam rekao, sponzora, znači, kod nas je to bila članica uprave za financije, sa Kombisove strane su to bili članovi uprave. Kvalitetno posloženi timovi s oba dvije strane, apsolutno, znači, i sa Kombisove strane cijela ekipa, ne mogu apsolutno nikog tu reći da nije odradio svoj dio, i kvalitetni ljudi i jako angažirani ljudi, čak i na osobnoj razini bih ja rekao da je svima nekako bilo stalo da se ovo odradi kako treba. Jel? Jasan plan, cijelo vrijeme se znalo tko što treba raditi, do kada i zašto, znači stalno smo pratili taj plan, dobro dijeljenje informacija, znači sve je na SharePointu ili kroz mail, mislim i vidjeli smo se praktički svaki dan, tako da. I znači na kraju evo to striktno pridržavanje plana i specifikacije kroz čitavo trajanje projekta, zaista koliko god to zna koji put biti stvarno i naporno i onak dosta ti je daj me pusti, ali stvarno zapravo je odlika profesionalnog načina vođenja projekta i je jedan od jamaca da će projekt zaista na kraju uspjeti. Evo. Došli smo i do pitanja, može ili sad ili uz kavicu, ne znam, kako kome draže. Na kojoj sistemskoj infrastrukturi se vrti ovaj sustav? Znači, sve se vrti u principu na jednom fizičkom serveru. Sama kocka je takozvani S-Base, to je znači baš njihova od Hyperiona proprietary tehnologija, a još postoji i Oracle baza sa strane na kojoj se vrte zapravo meta podaci, znači konta, ne znam, svi ti podaci koje u biti dimenzije na kojima planirate i upravo taj drugi moment je nama bio bitan jer naš ERP se također vrti na Oracle bazi, pa nam je to pasalo čisto da sinkronizacija bude brže, jednostavnija, da ne moramo, mislim, može se teoretski naravno i sve drugo, ali u principu nam je. Aha, evo, Ivona mi šapće da bi trebalo spomenuti i cloud, znači bila je čak i opcija, ja mislim da je to Oracle taman krenuo nuditi tada kad smo mi ulazili u ovu priču. Nudili su tu opciju, na kraju smo se mi ipak odlučili za rješenje u kući, ali trenutno vjerojatno je ta opcija još uvijek aktualna i vjerojatno vrlo interesantna, znači svima koji recimo već nemaju postojeću svoju infrastrukturu, je zgodno reći da mogu ovo rješenje koristiti u cloudu ili oblaku. Jel? Ne znam, nisam ni pitao kolegu, jer sam odgovorio, ok.